Rigitani na atetheria bwekuru kuthari mwana twana nibo midwives bori tidirikane ne etigere mubango ya Linda Mama yotukwithira nindi ukiringitha kwa kaita kara kwinogaruko bo insurance kirugima bari Linda Mama ni tithetie kuniye ko kaita kai kuru kuthari mwana na kinyibuni yeti kinyamakirika ya cerebral palsy. Linda Mama ni mubango yomba kwithira yotethera kia ekrubari to kwa mukiro tungata kutina mari mubango jwa Linda Mama twithitwo jwa mubango jwa jwina uguni muno ke kubara be barito nontu jwa batetheretie nene muno kwewa na gutina marei kinya mana muciari kutha bagitungatirwa kagita kara kunonekana kwina thina kuma mubango jwa Linda Mama yokweja mama baba ingi bakumanage kuya sibitari bakaerwa ana bo sibitari tukababwithiria kiera kwendeka ke mwana na mama bakana mucie ao baterete kintu miambere ni beya nonto bokwacia mbesa ukona mamejire rimunya bakaria sibitari mweri na yongi bonto kwetwa muringa tugetha twena mama baba inge beo batikuria boboya batikumama boboya kukuma Linda Mama ekweja mama bakaria kwao boboya tukucia kwewa mwana cie kinya bakeya na bakaewa kia yondhere kwendeka urethirwa ari wanjire kawaida urethirwa ari operation ithimi bionthe akabwithirwa free through Linda Mama kou netetheretie muno kwithira twina mama baba ingi bakwerwa na sibitari bwaga maibaije umarira kwa inagwa mantu jandimero ndimiringene no ntariki cionka ndaurithairia ikwithirwe kuri beja bakara muringene au igitari nene muno nontu batitonyo ondine gutonyo ondine igwetu ambe ugetu ambecha watonyo ondine waewa mwana njire kawaida kana operation bandu ugetu ambecha na ndi nontu iba gukira gwitu ambecha ire beja bakara muringene baga complicate rao bakaewa twana tutikurira na bakagia mathina ja maingi muno but kumarira Linda Mama yejire ekrobe na lanji bamenya tweja sibitari tukona kienjega nkeja nkathithiru ithimi visit cionthe iria mwekora batigweta nontu batigweta visit nyangeta na icio theri ndeta ndaiwa mwana njire kawaida ntirea ndathithiru operation ntirea mubango juju jutumite kuruba baingi betha baikinya sibitari ne kituminya kurigiria mirimo yonekana muno kagita kara mwekoro arewa mwana gatina arigitani nithiritwe ekinyia aranandi kuringana na arigitani baba bagwite mubango juju Linda Mama nijibwiri gwita na mbere nontu jugutetheria kuruba baingi ikirikana no ikagita ka thirikari ina mubango ju mweru jure kwenda kureta nyari njaka minya ndage murimo uri nkamatuka sibitari mpewe mwana mpane in case mwana kwa ndaiwa mwana aleta thina ringekirwa mwana nasari ete amenyerwe na gitera kwana nkana utheri ntirite mbecha na ndikugio tuma bakogianga gwita sibitari tukarigiria mathina ja maingi muno nontu nyethi tutikwenda igitarira mwana kugia complication ingi twita cerebral palsy ejanja ka murigo kiri aciari ae murigo gi community ae murigo gikira mtu na rira bakuja na Linda Mama bagashugurikirwa kimantu jonthe otheri itukutha tukiririgira ge mathina jaja na ku outcome ciana kwithira kwina na baraba ciara wa bena thina bangi beta twita cerebral palsy ukona mwana ekura atikura boya ati ari atita na ingarambe nene ke muciari kune tetheretie kunicia mathina ya umu na kinya after delivery mwana no nyake ja kwajwa mieri 3 kuma the day of delivery baro ni karungamira kinya ngino mwana kwa hivyo Linda Mama niombete kurungamira ekrobwega na nyamwana kurungamira bwega ni mubango juba tikwendelea araba gwita mubango juju tukatha kuja jwa thira aciari baba ingi bakonekana bakierwa na nja na kagita kau komba konekana iku na kinya mirimu ingi ira yombete kwithwa ikirigirwa kagita gaka Linda Mama ikeja kura kwa twika ekuruka bakuria tukacoka muringene ari akuru tuketha twine kuru bakieja ero ananja na njirene nau no mere mukuru erero mwana anja na njirene nau aka bleed twetwe tukirusa ekuru na ibo murimo mono kwa twiko ka lose mukuru akieja wa mwana menyate kama mukuru ajitwe na inyana tuketha twina na bena complications nyingi mono ukagia thine nene sana Linda Mama kwa twika ikathirwa nontu nande twatwika tutibajuke sibitari nontu twabajuki ku min bare ekuru bakagija erana nau nja ekuru bakagira ana nau njirene na nandira unyo gugatuika gukethwa kwino ugwati bonene mubango juju bati kuendelea ki SHIF tumete ki NHIF na ibabatinya kuongera mantu ja maingi ja kuringwa mbicha ki mwajie kenda Linda Mama yomba kurungamira onto at this particular time Linda Mama tukomba kurungamira mbicha jaira cha kuringa kutegera ura mwajie kana ngino mwana kuendelea uniromba yakwa na ryabara tukuita bongo yenire nonto tuwa mama baibare ti baba inge bakomba inya kuria NHIF era
koulinda mama baminyora bakakwethera kwena free transition kura kutethera kwena interruption kwa mother's care kethe kwena mubango bamenye we really pray for free maternity mama kenda batatoroke sibitari batikaumire misi Uthuri Muriuki, World TV, Mutine Jokanga.